Welcome to your evening word with Evangelist Paul Norman Desire of Christ for the Nation Ministries. Now get ready to be inspired, encouraged, and challenged by these messages. Here is your friend, Evangelist Norman. Good afternoon, everyone. I hope you are doing well as you listen to Fine FM 93.1. And you can listen, hear us on online. We want to thank God for His faithfulness and His goodness. The Lord God is faithful to all of us. Let us pray as we hear the word of God. Father, in the name of Jesus Christ, we thank you, O God, today. We thank you for your faithfulness, your goodness. We thank you, Lord, for your unchangeable God. And as we are going to open your word, we ask you, loving Father, that you may speak to us. May you meet every need according to your divine riches, at your divine mercies. In Jesus' name. Amen. We want to see what the Bible says. The message of today is the compelling love of God. Many of us are craving for love. We have broken families because they need love. We have children that are deprived of love. We have wives that are deprived of love. We have husbands that are deprived of love. Many people today are crying for love. And many times people go to different things to fill the emptiness because they are looking for a certain love. And our lives are mispressed because we are craving, we are yearning and chasing love. Because love, as some preacher said, love is a language that can be understood by anybody. And in fact, love can be deceptive if love is not true love. People can go in different things thinking that's love, and in fact that's not love. But we see another divine love that God has provided to us. Many loves that we have today. For example, love for parents to children. Love between husband and wives. Lives from friends. Usually when you try to search and understand deeply about those love, they are conditional love. It's by saying I must have a relationship with you. There is something I can get out of you. And usually I remember when I usually tell people who are newly young people who are going to wed, and after that and people go for divorce, and I ask people and say, nganira n'abantu bakimara gushaka cyangwa bagiye gushaka cyangwa amazi iminsi mike bashatse hanyuma gatongera bagasaba gatanya nkaganira nabo nkababaza
And people say, usually the vow said, for better, for worse. Nkababaza ndetse ko mu ndahiro dukora iyo turimo dukora ubukwe iyo turimo dusezerana tuvuga ngo mu byiza no mu bibi, for richer, for poor, mu mukiro no mu mukeno, in sickness and in health, mu burwayi no mu kuba turi bataraga, till death do us part. kugeza igihe urupfu ruzadutandukanyiriza. And I usually ask people and say, nanjye nkabaza abantu nkababaza nti, how far is that love? urwo rukundo rwanyu rwagarukiye he? What is the worst and what is the best? Ese ikibi gishoboka ni ikihe, ikiza gishoboka ni iki? What you see when the vow say for better, what is the better? iyo dukora iyo ndahiro dusezerana tukavuga ngo mu byiza ibyiza tuvuga what is the worst? iyo tuvuga ngo muri iyo ndahiro tuvuga ngo ibibi tuba tuvuga and ibibi. usually when the worst comes in, kandi iyo tuvuze ngo ibibi, iyo ibibi bijemo, we part from the loved ones that we once loved. dutandukana n'abandi twahoze dukunda. When the worst comes, iyo ibibi bije, children depart from their parents. abana basiga ababyeyi babo. When anything comes over, iyo ibintu bibi bije, friends part from one another. inshuti zitandukana n'inshuti, because that love is conditional. kubera ko urwo rukundo rwari rufite ikintu rushingiyeho. But today we want to see another kind of love. ariko uyu munsi turifuza kubona ubundi bwoko A bw'urukundo, love that hinges on nothing else. urukundo rudafite ikindi kintu rufasheho. It is the unconditional love of God. ni urukundo rudashingiye ku kindi kintu icyo ari cyo cyose It is the rw'Imana. love that says, I love you anyway. ni urukundo ruvuga ngo ndagukunda uko byagenda I kose, love you anyway, the way you are, I still love you. ndagukunda nubwo umeze uko nguko umeze ndacyagukunda. It's like a baby when you have a baby very young and drops into the mud and the mother says, I will hug you anyway. ni nk'uko wabona umubyeyi ufite umwana ukiri mutoya, umwana akanyerera akakubita mu byondo, umubyeyi akamusanga akavuga ngo nubwo uri mu byondo nubwo wanduye n'ubundi ndaguhobera. Because there is that great attachment. kubera ko haba harimo ukuguhura guhambaye. And that is exactly what God is to us. kandi uko nguko niko Imana imeze kuri The twebwe. Bible says how God so loved the world. Bibiliya iravuga ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane. Let me say it was the Lord did not only love trees or valleys or rivers or seas. Imana ntabwo yakunze ibiti gusa n'amanyanja n'ibindi byose bigize biri mu isi. He loves his creation. yakunze ibyaremwe And byayo. therefore we want to see what is this compelling love. none turashaka kumenya urukundo ruhatira abantu cyangwa rusunikira abantu urukundo nyabaki. Paul speaks about this kind of love in 2 Corinthians chapter 5. Paulo avuga urukundo mu Bakorinto ba kabiri igice cya 5 umurongo wa 14. Why are we preaching the gospel? kubera iki tuvuga ubutumwa bwiza? Why did Paul preach the gospel? kuki Paulo yavugaga ubutumwa bwiza? Trying to demonstrate about this unfailing love of God. ashaka kugaragaza urukundo rw'Imana rutajya runanirwa. He says in the scriptures, aravuga mu byanditswe, he says, we are filled with good courage. On verse 4, on verse, verse 6. urukundo kuri ku murongo wa 6 w'icyo gice twari tuvuze cya 5 cy'Abakorinto ba kabiri umurongo wa 6 turavuga ngo, He said, so then being always filled with good courage nicyo gituma dukomera umutima iteka and confident in the hope of God, kandi tukamenya neza, and knowing that while we are at home in the body, we are present from the Lord. yuko iyo turi iwacu mu mubiri tuba dutuye kure y'umwami wacu. Paul begins to say that is the confidence. Paulo atangira avuga ngo ibyo nibyo tukizera neza. He says our lives must be lived and consistent in the belief in the promises of God. ngo ubuzima bwacu dukwiye gukomeza kubaho mu kwizera no kwiringira amasezerano y'Imana. He says we are supposed to walk as God desires. avuga ngo dukwiye kugenda nk'uko Imana ishaka. He says we must be careful. ngo dukwiye kwitondera cyane. We must be careful how we walk in this life. dukwiye kwitondera cyane uko tugenda. And then verse 10 he says we as believers, mu murongo wa 10 rero akavuga ngo twebwe twese abizera, we have been called to account. kuko twese dukwiriye kugaragarizwa imbere y'intebe y'Imana. We shall give an account of everything that we did before the judgment seat of Christ. ibintu byose twakoze tuzabitangaho raporo, tuzabigaragariza imbere y'intebe y'imanza ya Kristo. That each one may be paid for what he has done in the body, whether good or bad. kugira ngo
umuntu wese ahabwa ibikwiye ibyo yakoze akiri mu mubiri ari byiza cyangwa ibibi. In other words, Paul is saying, mu yandi magambo Pawulo arimo kuvuga, I have a reason mfite impamvu of believing and preaching this yo gospel. kwizera no kwigisha ubu butumwa bwiza. Paul's open our eyes of understanding. Reka dufungure amaso yacu twumve. The gospel that we preach is not just good news. Ubutumwa bwiza tubwiriza ntabwo ari amakuru meza gusa. It is the gospel that compels us to be accountable to our lives and before God. Ahubwo ni ubutumwa bwiza budutera kumenya neza yuko tuzatanga raporo y'ukuntu twabaye ubuzima bwacu, tukihiyo raporo kandi tukazatanga iyo raporo no kumana. It opens understanding that we are responsible for our actions, for the purposes and motives that we do in our lives. Ndetse ubutumwa bwiza butwibutsa yuko dukwiye kumenya neza iniki kidusunikira ibyo dukora byose. The misuse and the better usage of our lives. Uko ubuzima bwacu tubukoresha uko bidakwiriye nuko tubukoresha mu buryo bukwiriye. Paul is trying to say that, man, remember, Paul arimo aravuga ngo mwana w'umuntu ibuka, you face the judgment of God because you give an account of how you lived. wari umunsi uzahagarara imbere y'Imana ukayiha raporo y'ukuntu wabaye ubuzima bwawe. And he's saying, oh, I discovered this. Kandi akavuga ngo iki ngiki nicyo naje kumenya. And he says, therefore, bityo, since, on verse 9, ku murongo wa 9, because of that, nicyo gituma we know the fear of God, tugira umwete wo kumunezeza, understand the importance of obedience and worship, twumva igitinyiro cy'Imana tukasobanukirwa ukuyiramya. with the persuasion that Paul says, uko Pawulo avuga ashize amanga, how we are going to responsible on what we do in life, uburyo ibyo dukora tuzabitangira raporo, knowing that God has set a day for everyone to give an account of how he lived. kuko tuzi neza yuko Imana yashyizeho umunsi tuzatanga raporo y'ukuntu twabaye He ubuzima says, bwacu. therefore, Aravuga ngo niyo mpamvu we are persuading people turi abantu bemeza, to be reconciled to God. twemeza tubwira abantu tubakangurira kugira ngo biyunge n'Imana. Before that he says, mbere yaho ngaho yanje kuvuga, I have come to realize ngo naje kumenya ko I was motivated by this love of God. nasunitswe cyangwa nayobowe n'urukundo rw'Imana. Listen to what the Bible says Umucyo bibiri ivuga ku murongo on verse 14. umurongo wa 14. He says, Aravuga therefore, ngo nicyo gituma we are persuaded. twumva twizeye neza. I am compelled. Numva nsunikwa. There is nothing that compels me only because of this. Nta kindi kintu kimwe kinsunika uretse iki He ngiki. says, for these reasons, Ngo kubw'iyo mpamvu, for the judgment of God, kubera urubanza rw'Imana, he says, for Christ's love compels us because we are convinced that one died for all and therefore all died. ngo kuko urukundo rwa Kristo ruraduhata, kuko twemejwe yuko nk'uko umwe yapfiriye bose ariko bose bapfuye. Paul was completely persuaded. Paul yari yarasobanukiwe Let neza. me open your eyes of your understanding, the Bible Reka says. mbafashe gusobanukirwa icyo Bibiliya ivuga aha ngaha. It is not the love of Paul had for Christ. Ntabwo ari urukundo Paul yari afitiye Kristo, It was the love of Christ. ahubwo ni urukundo rwa Kristo. He rediscovered Yari yaramaze kongera the kuvumbura, unconditional love of God yari yaramaze kongera gusobanukirwa urukundo through rw'Imana tutagiraho, Christ ruciye muri Kristo, that opens his eyes. rufungura amaso ye. Let me tell you, my friend, Reka mbabwire inshuti zanjye, we can never, as I said some time back, we can never love God enough. ntabwo dushobora gukunda Imana bihagije, We can never serve God enough. ntabwo dushobora gukorera Imana Paul bihagije. says, for Christ's love Aho Paul aravuga ngo kubw'urukundo rwa Kristo compels us. ruradusunika, ruraduhata. Remember what I said? Muri ibyo navuze It is the knowledge of the love of Christ towards Paul
nuko yari amaze gusobanukirwa urukundo Kristo amukunda akunda Paul. It is the understanding of the love of Christ through Paul that he became obedient. Nukubera gusobanukirwa urukundo Yesu yakundaga Paul rwatumye Paul yumvira. You see, it's like opening the eyes of understanding. Ni nkuko amaso yo gusobanukirwa y'ibitekerezo byawe yafunguka. When you discover the treasures, iyo ubashe kumenya, iyo ubashe kuvumbura ubutunzi, you understand how precious that metal or whatever that is. iyo uvumbuye ubutunzi cyangwa ibuye ry'agaciro nibwo umenya agaciro nyako k'icyo kintu uvumbuye. And therefore Paul says, I have rediscovered the love of God. Niyo mpamvu Paul avuga ngo navumbuye, nasobanukiwe neza urukundo rw'Imana. He says it is true that I serve God. Ngo nibyo koko nkorera Imana. But the first thing that became my motivation is that I understood the love of Christ, the love of God towards me. Ariko agasobanura ati ikintera ishyaka, ikimbera impamvu yo gukora ibyo nkora nuko nasobanukiye urukundo Kristo ankunda. That was the deepest love that Paul understood about the love of God, that God demonstrated the love of God in Christ. Aho niho Paul avuga abasobanura uburyo yamaze gusobanukirwa urukundo rukomeye Imana yagaragarije muri Yesu Kristo. These are not just sentiments of the Bible. Aya nagara amasantima nagari ibyiyumvo. The Bible says we are now persuaded. Bibiliya yavuga ngo ubu twumva twizeye neza. I am persuaded. Numva nemejwe neza. Because kubera ko of the love that I saw Christ did for me. Kubera urukundo Kristo nabonye yangiriye. That has made me to be what I am today. Urwo nirwo rwatumye mpinduka uwo ndiwe uyu munsi. The love of God. Urukundo rw'Imana. The Bible says it is demonstrated at the cross. Bibiliya iravuga ngo rwagaragarijwe ku musaraba. It is not just the cross as an object. Ntabwo umusaraba tuvuga ari umusaraba nk'umusaraba w'igiti. It is Christ who died at the cross. Ahubwo ni Kristo wabambwe kuri uwo musaraba. And Paul says the love of God urukundo rw'Imana is completely demonstrated by Jesus Christ when he died at the cross. Rugaragazwa mu buryo bwuzuye ubwo Kristo yabambwaga ku musaraba. It's not just a song that we sing. Ntabwo ari indirimbo turirimba gusa. It's not just a hymn that we sing. Ntabwo ari za ndirimbo zo mu gitabo turirimba gusa. It is the man, ahubwo ni umuntu, the person, ni umuntu, Jesus Christ, uwo Kristo ari we, who died. And he says through that love, aravuga ngo kubw'urwo rukundo, through that love, binyuze muri urwo rukundo, is compelling me arimo aransunika to do this kind of things that I'm doing. ngo nkore ibingibi ndimo gukora. Friend, what is that compelling you today? Wowe se niki kigusunikira uyu munsi, niki kigutera ishyaka ry'ibyo ukora? Paul says I am persuaded. Paulo aravuga ngo njyewe nemejwe neza. What is that is persuading you to do that which you are doing? Wowe niki kikwemeza neza, niki kigusunikira gukora ibyo ngibyo urimo gukora? Paul says this is what is driving me. Paulo aravuga ngo ibi nibyo binsunika, nibyo binyobora. What is driving you? Wowe niki kikuyobora? And he continues to say, agakomeza avuga, the reason why, ngo impamvu, after getting persuaded, nyuma yuko wasobanukiwe the life that I live now, ubuzima mbaho uyu munsi, it's not I who live, but my life is living by the life that God through Christ gives me back. uyu munsi si jye uriho, ahubwo ubuzima bwanjye buriho kubera ubuzima Kristo yampaye. He understood this love. Yari yasobanukiwe neza uru rukundo. And because of the love of God through Jesus Christ, kandi kubera urukundo rw'Imana ruciye muri Yesu Kristo, changed his perspective, the way he was supposed to live. byatumye ahindura uko abona ibintu n'uko akwiye kubaho. You see, my friend, niyo mpamvu nshuti yanjye, the gospel, the preaching of the gospel, kuvuga ubutumwa bwiza, it is foolishness to those that perish. ni ubupfu kubarimbuka. But to us it is the power of God. ariko kuri twebwe ni imbaraga He was z'Imana. fully persuaded. Yari yaremejwe The neza life that he saw in Christ ko ubuzima yabonye muri Kristo did not affect his fellowship ntabwo bwakuyeho umubano we na Kristo, with God, ntabwo bwakuyeho umubano we but n'Imana, his understanding of the love of God through Christ ahubwo gusobanukirwa urukundo rw'Imana ruciye muri Kristo affected how he lived. rwahinduye imibereho ye. The gospel that we preach,
ubutumwa bwiza tubwiriza does not only affect in your thinking. ntabwo gusa buhindura imitekerereze Many yacu. of us, we sing hymns of Jesus. Abenshi mitwe turirimba indirimbo z'Imana, We sing hymns of the blood. turirimba indirimbo zivuga ku We maraso, sing the hymns of the love of God. turirimba indirimbo zivuga ku rukundo rw'Imana. You know, sometimes in the villages, rimwe na rimwe nko mu byaro, when drunkards get drunk, iyo abasinzi basinze, they begin to dance and sing songs. Oh, I love Jesus. Oh, the blood of Jesus. Oh, what a wonderful love. Oh, and they sing. aribwo iyo basinze barimo bagenda badandabirana batangira kuririmba, bagatangira kuririmba indirimbo zimwe na zimwe zo mu matorero, bakavuga ngo mega urukundo rw'Imana, amaraso ya Yesu Kristo. It is just head knowledge. Ariko ubwo ni ubumenyi bwo mu mutwe gusa. Singing songs Kuririmba indirimbo does not affect your lifestyle. ntabwo bihindura imibereho yawe. Singing the love of God Kuririmba urukundo does rw'Imana not affect your relationship with God. ntabwo bihindura imibanire yawe Paul n'Imana. says, I am persuaded Pawulo aravuga ngo numva nemejwe neza about the love of God that I see in Jesus. iby'urukundo rw'Imana mbona muri It Yesu not Kristo. only affect the way I live, Ntabwo gusa bihindura uko mbayeho, it affected my lifestyle. binahindura imibereho yanjye. So the gospel that we preach today Ubutumwa bwa Yesu will tubwiriza uyu affect munsi even the way you live today. buzahindura n'imibereho He yawe. says, I no longer live by myself. Aravuga ngo ntabwo nkibaho ku bwanjye. And he says also, this persuasion of the love of God will give you an understanding Akavuga ati rero uku gusobanukirwa neza, kumva neza, kwemezwa neza that urukundo through the rw'Imana blood of Jesus Christ, bizatuma usobanukirwa ko Jesus amaraso ya Yesu Christ did Kristo not only condemn sin, ntabwo Yesu Kristo yaciriyeho iteka icyaha but gusa, also the blood of Jesus Christ is an act of saying sin is condemned, and everyone that does not believe, judgment has already been declared. ahubwo buravuga ngo icyaha cyaciriweho iteka, kandi n'umuntu wese utizera amaze gucirwaho iteka. My friend, Inshuti zanjye, what is compelling you today? wowe niki kigusunika uyu munsi? What is affecting your life today? Wowe niki kirimo gihindura ubuzima We are bwawe? preaching to you today. Uyu munsi turakubwiriza ubutumwa Paul bwiza. says, I have come to realize Pawulo aravuga ngo naje gusobanukirwa ko, about this love. naje gusobanukirwa iby'uru rukundo. Do you know this love? Wowe uru rukundo uraruzi? Are you compelled by this love? Urukundo You ruragusunika. see, the love of God, Urukundo rw'Imana, this compelling love of God through Christ, urukundo rw'Imana gives us understanding of who God is, ruduha gusobanukirwa uwo Kristo ari we, demonstrate who God is, rutugaragariza uwo Kristo ari we, demonstrates who we are, rutugaragariza abo turi bo, demonstrates to us the end of our lives, rutugaragariza iherezo ry'ubuzima bwacu, the judgment of God, urubanza rw'Imana, and life eternal. ndetse n'ubuzima But n'ubugingo also buhoraho. he says, Ariko nanone akavuga because of that, ngo kubera ibyo we persuade men tubwiriza abantu everywhere ahantu hose, to be reconciled to God. tubabwira ngo biyunge n'Imana. What are we telling you, my friend? Turimo turakubwira iki inshuti yanjye? There is this compelling love Hari urukundo rw'Imana ruhata that we received twakiriye and merited tutarukwiriye, and deserved. tutakabaye turuhabwa. The Bible says we are enemies with God, Birivuga ngo twari abanzi and He b'Imana, receives us as friends. ariko twakira nk'inshuti ze. This compelling love, Urukundo rw'Imana ruduhata, Paul says, causes us to persuade men, birivuga ngo rudutera kwemeza abantu, men and women, abagabo to n'abagore, be reconciled to God. ngo biyunge n'Imana. This compelling love Urukundo rw'Imana that changed rudusunika, our lives, rwahinduye ubuzima that bwacu, has changed many lives, rwahinduye ubuzima bw'abantu is the benshi. same love Ni rwo rukundo n'ubundi that is compelling us, rudusunika, persuading, rutwemeza, crying, rurira, urging you rubinginga that you may be reconciled to God. ngo mwiyunge n'Imana. What is reconciliation? Ese kwiyunga ni iki? Reconciliation happens Kwiyunga bibaho when there is enmity iyo hari urwango between two parties hagati y'abantu that babiri were once at peace with one another. bahoze babanye amahoro. In Rwanda, Mu Rwanda we know what reconciliation is. tuzi icyo ubwiyunge ari Two cyo. parties, Abantu babiri, two friends, inshuti ebyiri were once friends, bahoze ari but inshuti, because of what
came about, ariko kubera ibyabaye something happens, ikintu kikaba, a mother to a friend and all this chaos, inshuti ku nshuti ye, umuntu kuri mwene wabo, then everyone said, you must be reconciled to God, to one another. nyuma hakaza kuba none kuvuga rero ngo abantu nibiyunge. Reconciliation kwiyunga is an act ni igikorwa of bringing two people together abantu babiri who were once at peace with one another, bahoze babana mu mahoro, but now at war with one another. ariko ubu ngubu bakaba bahanganye. And therefore, niyo mpamvu the cross of Jesus Christ, the cross, umusaraba wa the Kristo, love of Jesus Christ, urukundo rwa Kristo is icyo ruri God's object of reconciling man to man and man to God. urukundo rw'Imana, umusaraba wa Kristo nibyo Imana yakoresheje kugira ngo bihinduke icyunga abantu n'Imana. And therefore we are persuading whoever is hearing this gospel. Niyo mpamvu tubinginga, niyo mpamvu turimo tubabwira tubemeza nk'abantu bose barimo gututira This amatwi. compelling love of God urukundo rw'Imana rudusunika, persuades men. rusunikira abantu, rwemeza abantu Repent therefore. ngo bihane, Return therefore. mugaruke, Come back therefore. mugarukire Imana, Return to God. mugarukire Be Imana, reconciled to your God. mwongere kwiyunga n'Imana yanyu, Come and be peace with God. mwongere kugaruka mugirane amahoro And Paul n'Imana. says, we are persuading men. Pawulo rero akavuga ngo turimo turabwiriza abantu, Will you be reconciled to God? mwakwemera mukiyunga n'Imana, Will you be reconciled to the love of God? mwakwemera kwiyunga n'urukundo Will you rw'Imana, be reconciled to this unfailing love of God? mwakwemera kwiyunga n'urukundo rw'Imana rutaranirwa. Paul says we are persuading men everywhere. Pawulo aravuga ngo turimo turabwiriza abantu bose, Be ye reconciled to God. mwiyunge n'Imana yanyu. Today the Bible says, uyu munsi Bibiliya iravuga today if you hear his voice, ngo niwumva ijwi ryayo do not harden your heart. ntiwinangire umutima. And he says, ahubwo akavuga if you are persuaded with God, niwumva wemejwe if you n'Imana, are reconciled to God, niwumva wunzwe he n'Imana, says you are a new creation. aravuga ngo ubuhindutse icyaremwe gishya. This compelling love of God urukundo rw'Imana rudusunika persuades us rutwemeza ko to be reconciled to God. dukwiye kwiyunga Not n'Imana. only that, si icyo cyonyine, this compelling love of God urukundo rw'Imana through rudusunika Christ ruciye muri Yesu Kristo makes us new creation. ruduhindura ibyaremwe bishya. You see, when you come to Jesus, iyo uje kuri Yesu Kristo you don't change the conditions of your life. ntabwo uhindura uko ubayeho, You are still the same person. uracyari wa muntu, Physically, you are the same person. uko wari umeze ku mubiri niko ukomeza Your kumera, personality is the same. ndetse wowe wariwe mu miterere yawe Your niko ukomeza genetic kumera. personality is the same. ibyo wakuye ku babyeyi bawe bikikuriho niko Your ukomeza parents kubaho. are the same. ababyeyi bawe bakomeza kuba babandi. But let me tell you, ariko reka nkubwire, when you receive this persuasion and to be reconciled to God, iyo wakiriye ku kwemezwa hanyuma ukiyunga n'Imana, your sinful environment changes. ibikukikije by'ibyaha birahinduka, Things change. ibintu The birahinduka. Bible says, Bibiliya iravuga and all these things, ngo ibi byose, all these new changes izi mpinduka zose come from God. zituruka ku Mana. Paul says, Pawulo aravuga this compelling love, uru rukundo rw'Imana ruduhata, this compelling grace of God, ubu buntu bw'Imana buduhata, once you give your life to Him iyo uhaye ubuzima bwawe Imana and receive, ukakira, you are a new creation. uhinduka icyaremwe You are gishya. the same physically. uracyari wa wundi mu You are the same bikomeze, person. uracyari wa wundi, Your same parents, and whatever you do, ababyeyi bawe baracyari babandi but n'akazi your bakora sinful bagakomeza gukora. environment changes. ariko ibyo ari gushyikira by'ibyaha And He birahinduka. says, but there are some elements in your life ariko ngo hari ibintu mu buzima bwawe that changes. bihinduka. God Imana adds value yongera agaciro to your life. mu buzima bwawe. He says, Bibiliya iravuga all these things, ibi byose, all these changes izi mpinduka zose that God alone wants to give. Imana ubwayo yonyine ishaka Paul kuguha. says, all these things Paul aravuga ngo ibyo that bintu makes a byose new person bituma umuntu ahinduka mushya comes from Him alone. bituruka muri we gusa. What are you desiring from God today? wowe n'iki wifuza ku Mana uyu munsi? What are the things that you want God to do for you? ni biki wumva wifuza ko Imana For igukorera? Paul, he says,
kuko Pawulo aravuga a new creation icyaremwe gishya has new ingredients. kiba gifite ibikigize bishya. A new creation, icyaremwe gishya, a new person, umuntu mushya, a new life, ubuzima bushya, a new beginning. itangiriro rishya. He says all these things ibyo bintu byose that brings transformation bizana impinduka comes from God. bituruka ku Mana. What do you need from God? wowe nicyo ukeneye ku Mana. What do you desire from God? wowe nicyo wifuza ku This Mana. compelling love of God, urukundo rw'Imana rudusunika. this week that we persuade you, urunguru ruzakwemeza brings you rukuzana back rukakugarura into fellowship with God. mukongera gusabana n'Imana. This persuasion of the love of God uku kwemezwa n'Imana n'urukundo brings you to the rw'Imana original plan of God. rukuzana ku mugambi nyamukuru This wa mbere compelling w'Imana. love of God that we are persuading you to hold on, urukundo rw'Imana rudusunika turimo is the tukwingingira love mukomeze gufata ukugundira. that says ni rwo rukundo ruvuga ngo your life ubuzima bwawe has been purchased, bwaraguzwe, your life ubuzima bwawe has been redeemed. bwaracunguwe. This persuasive love, urukundo rw'Imana this rutwemeza, compelling love, urukundo rw'Imana dusunika. we are saying to you, turimo turakubwira ko be ye reconciled to God. ukwiye kwiyunga n'Imana. This compelling love says, urukundo rw'Imana dusunika do you ruravuga, want to have peace with God? urifuza kugirana amahoro n'Imana? Do you want to have peace with God and man? urifuza kugirana amahoro n'Imana n'abantu? Come and receive this love. ngwino wakira uru rukundo. Today, uyu munsi we are preaching this compelling love turabwiriza uru rukundo rw'Imana that was rudusunika demonstrated at the cross. rwagaragaye ku musaraba. Paul says, Pawulo aravuga because of this love, ngo kubera urwo rukundo we persuade men everywhere twemeza tubwiriza abantu ahantu hose to be reconciled to God. ngo biyunge n'Imana. The Bible says, Bibiliya iravuga we are once enemies. ngo twahoze turi abanzi, We are once separated. twari We twaratandukanijwe, are once rejected. twari twaranzwe. Paul says, Pawulo aravuga because of this transformation, ngo kubera iyi mpinduka we are persuading men uyu munsi turagenda tubwiriza abantu bose to be reconciled to ngo God. biyunge And n'Imana. he says, akavuga whoever is reconciled to God, ngo umuntu wese wiyunze n'Imana he's a new creation. ahinduka icyaremwe All gishya. things ibintu byose have passed away. biba There birangiye. are things that go, hari ibintu bivaho that are gone forever. byagiye burundu, But ariko there are new changes hari impinduka that nshyashya happen. ziza. You can never do that ntabwo wakora ibyo ngibyo alone. byonyine. You need God. ukeneye You Imana, need forgiveness. ukeneye You kubabarirwa, need to repent. ukeneye We want to pray. kwihana. reka dusenge. Will you come? Will you accept him today? wakwemera ukakira Kristo uyu munsi. We are preaching this compelling love of God turabwiriza urukundo rw'Imana rudusunika that says, ruvuga ngo come, ngwino surrender. itange. But also, ariko rukavuga we are persuading men turarimo turanemeza abantu not just to receive the love, ko badakwiriye kwakira but urukundo we are gusa, persuading men ahubwo turanababwira that everyone ko buri muntu will wese give an account, azatanga raporo, action. azatanga raporo y'ibyo God yakoze. will judge every motive of man and woman. Imana izacira urubanza ibyadusunitse gukora And ibyo twakoze before byose. it comes, kandi mbere y'uko urubanza ruza we are persuading men. turimo turabwiriza abantu Before that day comes, ko mbere y'uko uwo munsi uza you receive him. mumwakira. We are persuading you. turabinginga Before that dreadful day mbere y'uko comes, uwo munsi uteye ubwoba uza you receive him. mumwakire, You believe in him. He mumwizere, changes you. azaguhindura And then changes happen in your life. kandi impinduka zibe mu buzima This bwawe. is the love. urwo ni rwo rukundo, This is the love. urwo ni rwo rukundo, This is life ubwo ni bwo buzima that we're telling you about. turimo tukubwira. Will you believe? wakwemera Will ukizera, you accept? wakwemera ukizera Oh, that song. iyo ndirimbo, ya ndirimbo Oh, the love of God. urukundo rw'Imana Fully persuaded, rutwemeza neza, fully convinced rutwemeza neza that what Jesus does ngo ibyo Yesu akora is real. nibyo. Friend, we have testimonies all over. inshuti zanjye dufite ubuhamya bw'abantu benshi, Lives that have been changed bw'abantu ubuzima bwabo bwahindutse by this love. buhinduwe n'uru Let rukundo. us pray. reka dusenge. Father, in the name of Jesus, data mu izina rya Yesu Kristo, what a glorious demonstration of your love.
mbega ukuntu wagaragaje mu buryo butangaje Paul says, Pawulo aravuga, I am persuaded ngo numva nemejwe by neza this love n'uru rukundo that I see in Christ. urwo mbona muri Yesu Kristo. I saw this love Nabonye uru rukundo demonstrated through the man Jesus. rugaragazwa muri Yesu Kristo. He died for all, yapfiriye bose that we may receive life that him alone gives. ngo twabashe kwakira ubuzima we wenyine atanga. Friend, nshuti yanjye, the love of God urukundo rw'Imana is still evident today. n'uyu munsi ruracyafite ibimenyetso bigaragara. He's calling you today. araguhamagara uyu munsi. You can be fully persuaded. birashoboka yuko nawe uyu munsi This wakwemezwa love, ko uru rukundo, when you discover this love, iyo usobanukiwe, iyo umenye uru it will rukundo, not only affect the way you think about God, ntabwo ruzahindura gusa uko utekereza ku it will Mana, affect how you live. ahubwo bizanahindura uko ubaho, It will affect the way you see people. bizanahindura uburyo ubona abantu, It will also affect your end, your perspective in the end. ruzanahindura uburyo ubona iherezo, And also it will change your life. kandi uzahindura ubuzima bwawe. It all is through obedience. byose binyura bica mu kumvira. Father, Lord, in the name of Jesus, Data Mana, mu izina rya Yesu Kristo, may you speak to somebody. turakwinginga ngo ugire ubuvugisha Open munsi, the hands of love. ufungure ibiganza by'urukundo. Somebody that wants love. Wa muntu wigeze gukundwa, May they receive this love. yongere kwakira urukundo. In families, let them receive this love. Reka mu miryango abantu bakira urukundo. To the fathers, let them receive this Reka love. abapapa bakira urukundo. The children, let them receive this compelling love. Reka abana bakira urukundo rudusunika. This love that was demonstrated at the cross. Urukundo rwagaragajwe ku musaraba. Give them this exchange of your love. Bahereze uku kugurana k'urukundo. And it is the same love Kandi narwo rukundo that shall demonstrate on that very day. ruzagaragara kuri uwo munsi. Judgment Ubwo urubanza shall be stated on that very day. ruzaba ubwo urubanza ruzaba rucibwa kuri uwo And you munsi. shall say, Uwo munsi uzavuga, I gave you life, naguhaye ubuzima, but you did not receive life ariko in demonstration of my love. ntabwo wakiriye ubuzima buciye mu kugaragazwa k'urukundo rwawe. Therefore we are persuading you, Niyo mpamvu turimo tubabwira be reconciled ngo to God. nimwiyunge n'Imana. And you might be there, Ushobora kuba uri aho ngaho and you are not reconciled to your neighbor. ukaba utariyunga na mugenzi wawe. Only the love of God Urukundo rw'Imana can rwonyine break the walls of hostilities. nirwo rwonyine rwakuraho inkuta cyangwa ibihagaze hagati yanyu, ibigitambika hagati yanyu, Between us and God, rwakuraho urukuta ruri hagati yacu and n'Imana, between us and our kandi neighbors. rwakuraho ibisika hagati yacu na bagenzi May bacu. God bless you. Reka Imana ibahe umugisha, May God keep you Imana ibarinde, as you receive, mwakira, as you embrace mwishimira this compelling love uru rukundo rw'Imana of rw'imbaraga Christ Jesus rwa Yesu Kristo that he demonstrated at the cross, yagaragaje ku that musaraba, through his love ngo biciye mu rukundo all rwe men abantu bose died at the cross bapfuye ku musaraba and received life bakira ubuzima, that only him kandi muri bo wenyine gives to all atanga who receive ubwo buzima ku bantu bose and obey. babwakira kandi bakabwumvira. God bless you. Imana ibahe umugisha, God keep you. Imana ibarinde In Jesus' name. mu izina rya Yesu. Amen. Amen.